Vreme da sadašnja generacija osnovnoškolaca, budućih srednjoškolaca, odluče u kojoj srednjoj školi će nastaviti svoje obrazovanje je došlo. U jeku su pripreme za polaganje prijemnih ispita, čiji rezultat će u velikoj meri odlučiti koju školu će pojedinac da upiše. Da bi se budući srednjoškolci bliže informisali o srednjim školama i njihovim obrazovnim profilima, u gimnaziji Svetozar Marković danas je održana manifestacija Dan otvorenih vrata, namenjena sadašnjim osnovcima koji su imali priliku da se upoznaju sa školom, profesorima i nastavnim planom, koji će ih, ukoliko budu upisali ovu školu, očekivati u narednoj školskoj godini. Mi se nadamo da će upravo kroz Dan otvorenih vrata ove godine uspeti da primete šta je to što gimnazija pruža i u nastavnom i u vannastavnom procesu. I to je najbitnije, da se upoznaju sa učenicima, da se upoznaju sa nastavnicima i uopšte sa prostorom u kojem će obitavati naredne 4 godine. Mi smo uglavnom zadovoljni odzivom učenika s obzirom da nam dolaze i iz subotičkih osnovnih škola i iz prigradskih osnovnih škola, tako da učenici koji posete gimnaziju, recimo da 80% učenika i upiše gimnaziju. Predstojeće školske godine gimnazija će prema nastavnom planu upisati 120 učenika na društveno-jezičkom smeru, dok će na prirodnom smeru upisati 60 učenika. Na opštem smeru hrvatskog jezika biće upisano 30 učenika, dok će na društveno-jezičkom i opštem smeru na mađarskom jeziku biti upisano 60 učenika. Očekuju ih opšti predmeti koje su imali u osnovnoj školi, s tim što postoji razlike između pojedinih predmeta, recimo srpski jezik, postaje srpski jezik i književnost, zatim likovno i muzičko vaspitanje, postoji likovna i muzička kultura, pored toga dobijaju druge strani jezik, latinski jezik i uglavnom se proširuju u nastavne oblasti, nastavne jedinice kod ostalih predmeta. Tokom ove 4 godine imaće psihologiju, sociologiju, filozofiju, logiku, ustav i prava građana, to su novi predmeti, ali time se vremenom upoznaju. Najbitnije je da sve što steknu u gimnaziji jeste jedan vid znanja koji će im u nekom segmentu njihovog života zatrebati i moći će da ga iskoriste. I dobijaju 4 godine da razmisle o tome čime žele da se bave. Prisutni budući srednjoškolci na današnjoj manifestaciji imali su priliku da prisustvuju prezentacijama većini predmeta koji se predaju u gimnaziji i koji ih očekuju ukoliko se opredele da svoje školovanje nastave baš u ovoj školi.